Loyalty and love, 100%, of course. My priority sebagai saya dilahirkan sebagai Tunku Mahkota Johor, tanggungjawab saya adalah untuk memikul berdasarkan dengan pengorbanan saya di dalam serving my people untuk negeri Johor. But sudah tentu, we are in Malaysia. Kita pun nak tengok benda yang bagus berlaku di dalam negara. Kerana itu akan memberi manfaat kepada semua pihak. Bukan saja negeri Johor, kepada semua negeri yang ada dalam Malaysia. Feeling for Malaysia, I want it to change. In terms of what? Okay, let's say now, we spoke just now about education. Yeah. Pendidikan. Saya rasa we should somehow improve kita punya sistem pendidikan kita. The syllabus of education in this country. Because today, whatever problem you see, all bermula daripada situ. Lack of education. Jadi apabila kita ada rakyat, saya nak tengok rakyat saya bijak, boleh fikir dengan cara rasional apabila mereka membuat satu penilaian. So they have to have that asas. Bukan senang sangat terpengaruh, senang sangat percaya, senang sangat memikir ikutkan emosi. I want them to fikir pakai minda mereka sendiri.